to asintini na etwetwe omunumu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omsasa siatika yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so siatika manfo nim se 21st clinic esa no danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade osa awo mu nsensem enam yade wachi kase eye wo ya etutu woni so ene briwo wo dwonso ntentem wo honam nina eye wo ya wotifa edwaw woni echi apopo wono fa ehihim wonai na wonsa ayetitriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eyade nkoa ena etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia edi no kredie besa yade dia eno ane 21st clinic minim anamondo do wotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wajiwe free wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ya wa kra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkranza tachiman brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmenida holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchiro ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert Ebusia yada mo ase ama mo adwubiem enenso eyeda foforo onyankopon aye kwasiada October bosome de toso aduonu enene na ebrana se wiedubiem se healing point dwumedie no yede eba wa kwan mu bie no nti no wote yenka wo Sompa TV so afeitara 1 TV so Sompa 93.1 FM ekra dwumedie ni mu ewa asante mantem ene ni nkroto ahodo so afebuna poya mantamfo nyina so tie bi de fa Sompa 90.7 na won kranza wode wani kyerem obro mantem osunyane wonom so efa Sompa 98.9 other affiliate stations ne so ekita dwumedie mu sebeya nipa mpempem a wachichi ni pincheye no waso betenchechre pai bi ama ho ada won ho so anase wani aba won ho so ewo apomden ho ensem ebusia mede de ohene ire mame akua yeboa esiama bronya obetimi aframa abrewati ameje osododo na last week no Dr. Castro eba beka yensama ene no twetwe nkomo ya Johnson sem sede ya na ahoso anase kola no eto de bia sesan yesi bemu ede na ya na ekre eka bibidi akre yen ede afa yempomden ho ana ye twetwe nkomo ene ye beba ba bewie ni nyina da no nte no mayama Dr. Akwaba na ansa na no adaroma kaya ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Tara 1 TV nso yade a wonsa ebeka yen Sciatica Research and Treatment Center 21st clinic ni nyina da search engine wono Facebook obosha ho a wonsa beka dwumedie bi YouTube no so Sompa TV ana Tara 1 TV ewusia mayenko doctor ho doc mpacho me mo akwaba ya na ohe pacho ho na muti say boko mpacho na onso yanko pon adaroma ene de oto watade no wato ne kama pa medana se papa paye Chiane minzu medasi Chiano me chia me wife me just am wo hwemi me chiane fa na me fason so much ya Dr. Blizzard and so okay na much ya 21st clinic staff nyina Mate Mrs. Castro ya chia o ya dase manager Daniel wono so ya chia ne papa paye wono ne director de madwumedie doc yankwa ne tewene ye be fa frefo dodo na wonkosa
ene was suggestions ahodo wo de boy dwumedie we say last week you buy and said na si dabema so no ya Johnson ahosuo no to da bia na sesan ya bom ede na ya na e ka kire yen ewo eye nsunsu asoboni bi ede ma ye nipadua no wo yade ho ana enti bia obi enya akwanya anhwe ya na se wantie yinti wadaroma obekọ ye chika kra bi ede ama ya kire mu ye ka se Johnson no na ahosuo sen ene ya na esitie pacho ya na Ransford why ya dom na de egugu so de ama na yetimi akonnected doc yan kwa on hear me that say last week ye cheche mu kakra na ye cheche ye Johnson sene sitie ni bosu ene ne nchase so na ye cheche mu ye cheche Johnson e woni kala ye fe no urichrome enti ye cheche Johnson kala no ansa na Johnson binya ne kala no and nam process bi so ansa na urichrome anase ne kala no why de wanya enti ye ka say ye red blood cells eno ne ye immune system no part of it no eno no say e break it down a yenya pigment be friend bilirubin so and this pigment no e liver no so e breaking it down yenya ba through that process na mu no na ye benya Johnson color a friend urichrome na Johnson ankasa no ye waste product e kidney ne sonne emoja so wi a enema aka akira enhia bi mu no na aye ne Johnson so bibi ti say urea nom bibi ti say sodium nom bibi ti say uric acid ni nyina eye niema eka akira enheda nhia mani pedua no na aba abaye Johnson okay enti enwura ahosuo ni mo Ransford pacho ya adom ne fa college ne gusuma ya Johnson ahosuo ahodo a doc ye no na ye nhwe doc de ne dikan no emudie wo hia enti first one na ye transparent okay ye chemu say Johnson ye transparent a eye fita te say ebia woteke mu na wahwe mirom na ho akiri no eno ne ye kire say ebasa why overhydrated wanum zo amna bo ne pedua no so ho enti no eye na ewo implications kakra enti mi wie mbeka say enema aye kire nyina to just create awareness sene ebema woni aye de adaho na bo nkae so hu sa ne ma we ya na ma wonan aye ntinti ayaresabia so say 21st kan kwa bit my de akọ enti ye chim to say Johnson akokoye this kind of transparent na eno no chese wanum nsu amana ye de amana broso okay na wanum nsu broso nso a ye wo chemical bi anase ye wo electrolyte and regulative fluid ensu ye muscles any ye nerves nye na ye ho adwuma enti wanum nsu mana broso wo dilute no pe ebetimi de bibi ti say coma ebetimi de seizure anase ebetimi kra de ye kan say cardiac arrest ya de aba okay ye can seizure I say electrical disturbances e wo brain him so either say a rupture and a bibisa and I can e be a cardiac arrest and so electrical disturbances of you can say or heart or heart so enti and so na regulating nyina enti say odalitu and also num so man bro so a e betimi de sa na ma we nyina ye den aba enti we ne call second one no so pale yellow enti pale yellow no say Johnson ye pale yellow is why hydrated okay so why hydrated that eno no kra no normal mouth system no so and I call the next one which is transparent yellow which is normal okay. and also so pigment ne kakra ye dey ewum okay enti normal ma system no the next one no na dark yellow enti Johnson ye dark yellow meaning say why dehydrated so hunso no hunso na dey are okay so eno so your implications be beti my dey e dey aba eno no ye kire mu say even a beti the kidney stones cry dey aba because you dehydrated that enzo dodo na nipadua ni hia na nye dey enya enti e basa na kidney no so ne a this electrolyte no ehia nsuo so ho netima ye nadwuma e basa e form crystals electrolyte bi say sodium no so ho ni nyina ene potassium no ni nyina ene magnesium ebe form crystals na ayese ubehunu say moba ba nya moba crystals ebe si nephrons cheche nephrons ni me ntokura esone yemoja no so na yi ni mafin ye dey efrim ebe sisi sa ntokuru no enya sisi ni se pe the kidney stones aye dey aba so ho enti ye kan ya kan say even malaria enti kidney stones na dey na eye wo ni pedua ni mo how be na ye no dey ba kidney stones dey how bebreba ebasa ebetima block emma Johnson na kidney no I fa na ekosisi sa ekwan no so enti ekosisi sa ekwan na emma untimi nyede
enyon so okay so nti e implications e betima ba ene betimi so akwa block ureters no ye wo dro ben a ebefa aso kidney ni makogu dwonso twa anim e blocking no so a e ma dwonso ne ntimi nyede e ma eno so kra betimi ama wa dwonso e moja be dey e be di akiri okay so nti se wa anum nsu a nti ye ncheche mu ne ye ka se nsuo nom kra no ye wo dodo ene ye wo maximum ne ye wo minimum so ye ka se wanum nsuo kra na wo se at least nsuo ni system mu kra na wo se e bia 2 liters okay ese 2 liters ne ye 8 cups cups no crew ma be 8 and that's bottle water no bottle kese no mienu so nya bottle kra na ye kese ni bia mienu so okay na the maximum so wo se 3 liters so na wo be no mabro so kra na enkoye se e bia o bobo ana oye Messi ni bi ogina awie mu a enfifiri ye de free no sense free no o system be san hia nsuo de a replace fluid no okay so nti no also ye de onum nsuo na yen kasa me kasa malaria nso so betime ma adwon so aye dark yellow okay so because malaria moa no parasite no mu ko liver ni mu a omo back to bloodstream na abetake this kind of hemoglobin and no part of protein part of red blood cells okay attacking we are na asanfa no sa process ni mu liver na ye ho adwuma na odwonso na be dark yellow okay nti ye ncheche mu ye kas other drugs nso so ebi say anti malaria drugs mo nso betimi de sa malaria ndro hodro exactly ebetimi de sa color na ye dey aba okay it's fire we ye monitor and the next one na pinkish orange and on ye kan say normally ya na liver condition obrabo na hotochima etimi good etimi de sa na man ye dey eba ebi nso ye UTI or how no liver condition bi disease cirrhosis hepatitis so either B or C ni nyina attack liver no enti liver no so me kire mu kan say eno so soni moja so okay soni ye moja no so eyi enema bi ehu hia ye dey efrim liver na nkasa na duru abenum bia na ye hu adwuma e breaking it down so ewia na ayi bibi tse cholesterol num ayi bilirubin na meka ho asem na ye dey efrim na ayen bal so na akogu gallbladder nim kwa ne bonyo no yeah na ayen bonyo no na afi afasa process nim na good bacteria bia ewo nipadua nim so aboa convert amenya another pigment nti true no na bema ye urine nya sa kala no nti se liver no ho touch matimu a eno so betima ma sa brownish orange ya e dey uhuni wo ewe no so aye dey what imagine so sa kala ni bi ena bibi ti say UTI so enamunyale wa UTI nemu yare UTI aye bibi ti say ye fa ewo ebia washroom mu so ye timi fa sa yare ne dey ho ana say aduane bi a asey a asi ho acha would you timi fa sa UTI ne dey efri ho eno so timi koso sa ema odwonso kala ne dey BBC okay ena ye wo excessive exercise we exercise vigorous exercise man bro so a muscles no tissues no e break it down a timi ma odwonso kala BBC enti especially mo mbobo no mo tumrika no esan say opeso catch up enti no timi excessive exercise or exercise no man e dey man bro so e ba say otimi hu kala we to de bi kura na timi ya pinkish red okay so eno na condition e dey wo ho enti apart from no so no ada bi say eno bi a ye no nso so etimi de sa ni man e dey eba enti sa exercise na make no ebetimi a affect kidney no ama Johnson so betimi dey aye BBC okay yeah o ye excessive exercise a ebetimi affect because we exercise na tissues ni break it down a e release you can say protein be a friend myoglobin okay so sa protein no se be do so mo nipadua ni mu a ya kidney no e den say betimi filter okay so na asay nephrons no then so betimi ama Johnson color e dey aye BBC and you call the next one which is the pinkish red. And you can say kidney ho touch ma pa etimi de sa we near dey eba bibi ti say oba obu hunsa esan say junso twa no ne oba no we junso twa no wosro na oba no wase nti no etere be sone na ohun this color na dey ewo junso mu aside no enuane bi ti say beet mo na blackberry mo ene some beans bi nso so etimi ma
o color ne dey AAC even cancers enso timi ye dey Emma Ojonso color dey some pink bisa yeah some STDs enemu yarewa ni bi ti se gonorrhea ene chlamydia etimi ma Ojonso color dey BBC ene nuro bi o ha ye no mu a ene enuane bi nso so a ene so timi ma color ne dey AAC the next one which is the blue and blue or green and also so no me can say there are some conditions bi o ha genetic condition bi o ha etimi de sa etimi ma Ojonso this kind of color nti me can say familiar benign hypercalcemia and also so ya another condition bi a ebetimi ma Ojonso color na ye dey IAC UTI and so betimi ama UTI and so etimi ma Ojonso color ye dey AAC because me can say UTI no omutimi create bi abscess either the bladder and I say ureters na say kidney ni mu enti etimi cause with pyelonephritis so enti no sa na mani nyina so betimi ma Ojonso aye dey IAC na ye call bi say foamy enti e ka say Ojonso ye foamy a che say wonya kidney problem foamy no de enti e sa na say kidney no esone so wi a eyi niam papa e go back to bloodstream bi say protein enti say protein be dose wo Ojonso ni mu a e ma Ojonso na ni twa ahuru esa say kidney na ho de akofo enti no sa protein na enti filter free so na ama Ojonso na ni atwa ahuru pa enti aside no so no ye ka say we say diabetes so betimi ama Ojonso eni an the eye foamy so because of diabetes no kidney na enti catch up with excess of sugar enti no e bi leaky efa nephrons nim na aba Ojonso twa nim te ma Ojonso na eye eye foamy doc so be deep fruit bi te say orange na sanka Ojonso a ne Ojonso na ni betimi atwa ehuru Debbie entimi nyesa Debbie ndi entimi nyesa ase Ojonso gu fa kon so aya na etwa ehuru enti sa ehuru we say ne wo Ojonso gu fa kon ehuru na eba no enso so ye be ni ebe ehuru we aye ka no bubbles a egu a who the difference between normal person and Ojonso we chance na eni ni nyina dissolve so enti won say ebegu a to some time and sana won say aye the efreni so enti say normal person here the Ojonso enti say obi Ojonso go mfutro mu a Ojonso no ebe no mfutro no be no Ojonso na wie na stella na fe na ehuro no o condition bit say the mbeboss ya obo say ehuro no stella na da so ye de eye ehuro ankasa na etwa e wo faako doc we say mu nyina no ye be call treatment obi ba ho a e ba ne say na motimi diagnosis e bia any passimesi ana so bentin wanya saa yade we because ne kala ne Ojonso ne say and treatment no so say na ya na siti etew and ye be call policy no yeah, and say urine analysis. So ye je Ojonso no na ya hwehwem. Eno no ye be kire eno kra na go far emi hu even say wo kidney problem or liver problem ani nyina Ojonso ni mu no ye be hu sa na ma we nyina ye dey ewo. Ene san wo urine culture. Itimi ye no ya na normally ye for either infection bacterial infection be ye dey. Ewo me fan say Ojonso ni mu so ho ni aye ni nyina na ye hu se ne o how ne dey sitie ansana ya ma ho drama ho to na ye dey aba. Is there any food be a betimi avoid se be ya ye Ojonso no ye nya ho bia wo mo kola ne beba na ya de bi di echaba enuane bia na se lifestyle bi wo ho a e wo say yetimi twe ye ho free ho ana drink bit say coke nom any alcohol nom carbonated drinks any caffeine drinks nom na etimi hakakra so ba excess of it etimi de how ye dey eba so see so ofa de man bro so a etimi too much of everything is bad bia ne mo so ne dey bone enti sa ne ma no bit say smoking o smoky bebra a hardened blood vessels don't. We call it atherosclerosis. Entini na moja no efemu. Se wonnom cigarette wi ana se ade bia enwisi ade enwisi ewuma. E ma na ye den na narrow no asam na eketwa. So enti this kind of nephrons ene nke wa hanke de to so. Sa nephrons no so ene air filter sa ne mani enti e de na e be de ama ne se be ye ho adwuma. Ye sone so no. So aye ensono
nketwa. Okay. So enti saa smoking no mo ne ye kan say ensa no mo ne saa ne ma no ema wo haw ye de eba ho. Okay. Enti wo haw ba ho be den ma ne say betima ye de aye na dwuma. Okay. Ewusia Sompa TV Sunni Tarawan TV Sunni Healing Point dwumadie na ye cheche wunya ne baby a Dr. Castro. Dr. Macho odi bi beso so ana. Na me be say me kan cloudy milky no so ho asem kakra. Okay. Ojon so ye cloudy I say bobby sa mo aye kusu said the bobby esimu a eno so more na ye UTI. Okay. But your condition be wo ho a yeah for a man say ye hu nsuo no. Instead of say ono be hia anka ebefa droben nim urethra nim aba out no. On then they say back to the junso twa nim. Hey. Okay. Nti ekọ back to junso twa nim a obedwonso na ani aye kusu said the ebo aye dey esi no so condition. Okay. No yewo sphincter yewo bladder sphincter and yewo urethral sphincter yewo gate bi a eno na mefa ne say ebo ama say oba ne be ma ehia ebe din be nwanwa say oba ne be ma ehia na ennanum no be ma no hu sane na ebe kwa koye dwonso so on say ne sitie but say o problem e won ne sphincter e won ne gate na e katakata no na ebetima ba say oni oba ehia no instead of saying ka ne hu sane no o say efa urethra ni mu fa ne be ma ni mu ba out no ebe san frosro akogu ne dwonso twa ni emma condition pa condition inti na mbese me kan ho asem no ho ya so ye de hu bebre really yeah if any retrograde ejaculation so inti say no kunti eba sana ne how be ne betime de abre ne blood anankasa fe ne mema yo ne ho nsem no eba say ya be din be nwa se be ma no betime ni oba ahia de akra de aba obepin but obetutu nso ntimi nkuma boa enyi mo na bi wo ho a bi ti say infection bi na ade affected this kind of sphincters na ehye bladder no ene urethra no so ene bi nso so ye bi a surgery bi a nipa na ade aye ene nso so etimi de sa na ma na ade and yes this your friend is saying urinary tract infection and also betimi etimi de baba etimi cause so na ma no etimi say this kind of sphincters na me fa ne say ehye eboama be ma oni oba ehye wi anka o say sane ko eba ase no ne de ne de efro so efra nka o say nka in normal way no urinary sphincter no and I say ye junso ta ye gateway na ebo ho ban no o say eboama de eba efa obema nimu ye de eko enso so ono no de ne de ekogu ne junso twa animu so ba sa won pa wo de ankenye problem ba wo pa wo a ebe din be nwanwa se obenya de obenya wo ye be ma hu nsuo no ho estati free baby nyese ono oba hie mu a na ni nyina aboma de aba ye wo spermatosia ye wo nkonkonti ba no so eno no ye testis ne na ye ho adwuma ansa na ma show ano na ye ho adwuma ma ne eba dodo ewia na ono oba hie ya obema no sole ya eno ne di kan ma ne ho so okay so your first one ebedi kan ba wo be man unhunu your friend precam and pre-ejaculate okay so nsuo bi a ya na entire containing spermatosia more mefa nse konkonti ba ni bi nyede enim okay eboa neutralize acidic level of your urethra odro ben no mona awudwonso famu no on say acid kakra dey ewu okay te be neutralize no sene hu nsuo ne ba enko ha konkonti ba no so enti say obi wo problem ba sa e wo problem won sphincter anima ni nyina akọ ne dwonso twa anim enti be ma no bon say ono ba hia konkonti ba ndi kan ba e betwen e wo ampula gland bi ansana seminal vesicle any prostate gland no so secrete another fluid that is a milky sa na aba be hia enti me hia na sa nsuo na e ba be ma wo hu na di kan e dey aba ba wo problem asa nsuo we nyina be kọ odwonso twa anim tuba Johnson na ni ayi say crogen ayi say ayi kusu any one another condition bi nso ho a chilly infection and nso so timi ma Johnson yes milk okay so nti
Sani ma we nyina etimi ma odwonso ye cloudy and murky. Doc, this particular cloudy one na ye ka ho asem no. Ebetimi aha mema wonom prostrate no. Ko say bia wo say free ba abonten na esa go back to your friend is saying odwonso fat droben mu pie no. Eno mum de entimi ha prostate no. But on say prostate no baby prostate ni wo no. Prostate juma edie pa ne say eno nso so produce fluid bi. Milky fluid bi bo spermatozoa no ho ban. Okay. So free acidic level of the vagina. A mass no your pH level bi wo ho. Say sa de na mo ho ban ne koduro mu nyina bewu. Okay. So the prostate ne client bi refer seminal vesicle. Eno na a secretive fluid bi na akoka no ho na abo ho ban. But say retrograde no me fancy hunso no say come back to urinary bladder nim de entimi enko ha prostate no. Doc, you be call lines in so 21st clinic 15 branches and a Dr. Blazer Foster and a manager Daniel manager for money apamfo a share 21st clinic so no more bie say obi pese or share na ordinary chire money titro ne siatica yade esa ho yade age ho abasobode dodo na no koto ne de ase wo ho ana ase se mu nyalwa yade ahodo bi e ha nipadua ne bia no say ya yesa etu ase wo ho no pese okọ ho a ehe fa no mfa nani enchre. Okay, me na see. Your branches bebre okọ Accra your dome. So dome heavy duty building no. Okay. Ude onim ho a ude also called dome heavy duty building ye besi ho. Ba onim ho a St John's Ecobank abro sign no. Na chipe mfutukwan bi da ho. So u free ye ho ansa na okọ na just gazel ne sofo na just gazel sole no. Okay. So enti ne wonsa left sa no. Obon say ya hyenso no ne ye logo ni bibia ye dey e wo ho. Okay. Okọ temanso a temayo committee 1. Otema committee 1 Roman Church asori nechi. Roman asori nechi wa. Nechi pe ho na ye dey ye wo. Okọ kaswa nso a kaswa Obom Road na ho no ankasa no first na ye wo old ECG. No wa man from say enye active beam. Okay. New one na ye bie e wo Obom Road kwan na e new market no. Ye ne ne opposite uduru a ye sandboard kese esi ho e direct e point call ye clinical. Okay. So obetimi akọ ye bekuma senso a ye wo hwa overseas Afa radio nche ho mamponten kwan so na mampon kwan so so besi we hwa 21st clinic ho obo asenso so ye okọ junction council quarters ho ye ho na nkranza nso so ye wo children's park ye gin bank dada no emu na ye de ye wo na techima nso so agenkwan fm ye ne ne sunyane kwan no so sunyane nso so regional hospital first gate ni hwe ni mo ho a baby ATM afidie ni si no na ye wo brekum Chris FM amango ase Chris FM nchen ho a na obehu ye takra de nso efie kuma number 9 na megwa ho na yesese na yabo no na yesa wo koforidua ho nso so agata market okay and sefi dwabo so no radio rainbow nchen ho na obehu ye go so abotan so ye ben Success FM na busia jemai na frɛ yade yɛtwe ho nkomoi de ha wo bia ne titu siatika yade no anasa wo na wo pa akɔ na yema obi ento na so na yemfa akwa ho sanso nru ni padua ni mo yema ne 0540 311 311 ubetimi afre CCA 0540 311 311 ana 0249 311 311 0249 311 21st clinic yene sciatica expert no de aka nyina imitation ebusia ye kwa homa no so doctor wa ha say no Dr. Castro chere doc baby a free buy no nkofo no so mo shop a Matthew mun kafa me chia wo mun so ko mo ne me kon pa me chia wo so ma mo mu din ani a chia wo mo ansa san yenko mo me chia fada ne wo mo maka nyina me chia me branch fu ni nyina branch no kan na obi nso tie wa me chia Grace me chia Dina me chia branch no wo hen obi branch na baby a free buy kaswa so kaswa obomru se nem di kan no okay so new ECG na ye bi ne opposite so enti mecha o munyina mako ho nso akwaje ayaresa 0551931931 0551931931 ana 0548931931
0548 931 931 wadaroma ubetimi abaso okosa bia wo efa mpomuden ho anase nkomo a yetwetwe eho nkomo na anase asama yetwe ho nkomo no na wo de aba na bibia akoye e de ama doctor ho be yi ano kopim se ebre no ebeso ama ya sorry 0551 931 931 0548 931 931 made up for the sciatica expert Jameso 21st clinic. Hello. Oh, Kafra, what's it called? Hello, the sciatica expert Jameso 21st clinic. Oh, Kafra, ono swati atom. The sciatica expert Jameso 21st clinic. Hello. Me pacho din baby akasa free. Pacho me kasa free kaswa. Kaswa mpacho mayenti o. Daniel, hana kasa den kakra ma me pacho wa ne enti won kan ye. Me fi TV no. Hello. Hello, daddy pacho o ti enka. Pacho me to nka. Mayenti o. Me say me wo ha. Me see burning sensations wo me nan. Okay. Ena eba ne sana na ama me ni suchin me nanti kakra pa me force say nanti kakra pa na ayese makoma eye me ya na me ni so achin. 2% hu ade kura e hawo. But me hu de ha no because manu mo ndua eba ne sana aso me sisi. Ka akoma to yem. Ne tie yesese a why? That's it, me so shan. Yeah, that's it. The sciatica expert. Hello. Hello. Pacho chun fresh fidie no mi enkasa me dofo din baby akasa. Hello. Me pacho timenka. Good evening. Good evening. Wo din ni baby akasa free. Me fresh admeno. A friend akos. Me pacho mi demo program ba me yo ba na se. Johnson na de mi amen kese. Johnson de mi. What do you fear best and pacho? Then you 32 years. 32. I started baby. Ache. I call very mantle. What would I say, Anna? The bad time. Your career will see us. But I say, You try one. Dabby. Inti abasa no de akọ hospital akọ kire omo. Let's call a moment there. Acho mate doctor be you anu ntitie ye why? That's you. Yeah, that's a self free. The sciatica expert made up for Jameso 21st clinic. Hello. Made up for Awujina so ti enka. Kafra, onte and Kamayan Fawe. The sciatica expert, Jameso 21st. Hello. Pacho, Good evening. Meda 40 enka. Hello. Mepa, oh. Kafra. The sciatica expert, Jameso 21st clinic order for. Thank you. Meda sempacho din baby akasa fre na mu ano so ma ye ne ente onkan ye. That's me kasa free of Uncle Barry. O kasa fre. That's me kasa free of Uncle Barry. Ofan ko bare ampacho yo. Mpacho ma ye ente o ya ma ne so kakra ma ye why? Because already the honor aya. You say me security. Okay. Onane mu ye otitiriti. But Onan mu de hen ba kwa na mienu. Baako. Sha se ache. Na say mo be 3 months mo. Pacho mate. Doctor wa ha say no be you ano why? Ya na pusu. Pacho si ya na ye dey. Yeah, like ebubo.
Bobo. Like veins na shake. I was so I said the akura bi shebotomo no. Pacho mate. Doctor wa ha say baby awe kra de ho anso so na owonti obeyi wa no sese. Hello, me do from Pacho, the sciatica expert Jemiso 21st clinic. 21st clinic. Me da se udin baby akase free. Me kasa fi my life say me anti mansa. Oku ase my ram Pacho ma yentie we. Na me be say me hu say Johnson dia yi na eye kala na eye rare no. Dia ya kama. Ai. Yo. Doc, Oh, say Johnson ni di so me ba na oguso kana. Me be du no ahihye wi. Kafra, eya ko Facebook, wo Sompa TV and Atara One TV a. Ubenya bato oyi wa no sese a why? No wa hwedwumade ni nyina why? Yo. Doc, o se dia hin na ye kama no mpacho. Nti we ha wantimenti Johnson. Pale yellow. And that's transparent yellow. So so Johnson color no pale yellow and transparent yellow. There is this yellow as any apa kakra. So no pigment ni bi ye dey ewum. To say doctor you see if color na. Enti no san normal many pedua no so enti Johnson me person otia say Johnson say yellow kakra wum na enye deep yellow eno dey normal why. Okay. Yo. Made up for the sciatica expert. Hello. The sciatica expert, Pacho Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Pacho me da se udin baby akase free. Mr. Me didn't buy me kasa free man so line. O kase free. Me kasa free man so line. Pacho ma yentie o. Mr. So we na mo me be mu se ya le no na. Baby ade mo ko dun de na mu wa. To share first party no na to put me be na so ere ba. Na odo so we na ye de ba chire no na e ba modi akakra. Okay. So after that mo ma me ko work and ya wo hospital. So me work and no dey me nti ya ne bio ni na free. But they no chira me pese se fa me yen we me mo me do so we na adane pure yellow. But you can say I no pa me so le se me pia na me do so I know they na pure white. I know they na me who say aba kama bet we abo kakra bia na me do so na ere afisa. So para me who dey bia mere mo aba kwa na mo san pa me. Oh. What be fie ma doc ina onedie na no na yenyi ya no ansa. Okay. Manso de nka oben. Manso de oben. Nti obekọ ye dom ye kan say. Oboase amaye. Manso de nka ye kumase. Kumase. Okay. Nti but the condition infection. So bit say gonorrhea etimi yes ana ma no. Okay. So nti ebe yes o be man na nti a. Oda omra na ye bitu ase cry dey ama no. Right. Ofankon so ya also wote se ne nam ye ni titriti ne nan ba. Good. Ne nan na ye ni titriti no nerves issue. So say onye diabetic and say bia enye pressure bia nerve issue nti ono class ne complain organize to the bit man sisi ye dey ya. Nti the best way ni say work as way there. Omra na ye nye ne further evaluation. We ka so ade ne wo ho. We free of uncle. Oh, okay. On so na one na so. Okay. Enti ono so kra omra na ebe nerve issue. Omra na yen hwa de cry de ha no. You said me need say or say an x-ray be cry na. Kuma say ya do ato aduma no say ne Johnson no ba won 32 years or wo yen che. Good. Eno no say no eno so timi ye bladder infection. So ebia no infection be. Ye Johnson no kra ansa na ye Johnson ye nerves wo ehun tinti edi hu tintimai. Ye nerves ya communicate ma ye brain no say Johnson no aida ayema. So enti say o Johnson na wonti a say nye infection a ebi ye nerve damage. Okay. So infection timi yes ana ma no. Especially UTI. Okay. But say nye no na other way a
nerves issue also oba na yehwehwemu ne ehwese ne sie de city. Okay, kaswa ni na won potem won de wo se ya na ne nan ase ho no. Ya na ote bi wo ho nani so timi se biri no na aso na koma. E kwa akire kura na ama ne sisi kura nso ye ne ye. Ye ne ya nti na medi kan kai no ni nyina ye nerves issue. So but nani so ebiri no de omra na ye nyehwehwemu. Say burning sensation te se ne nan mu no. Ne nan mu no hyehye no so okay nti omra ya so ye ho na ye woni ma bebre betimi de na de na afem na abo. Okay. Say na make kan say bi enye diabetes bi na ha no ana say ebia BP bia o de omra na enye de yenhwe say ni nyina kora na oba ye further evaluation na ebe hu say na city na ya ma ne drama na ho ato no. Ebusia yenko lines ne so biem the sciatica expert me do for Jemeso 21st clinic. Hello. Hello. Good. Pachoti enka. Good evening. Good evening, me do for. Me ka say the sciatica expert Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Me da se udi baby aka say free. Me pacho any say. Me go when but okay treatment yala the follow I put but when I need for day ma phone nko anu ye ne ento nka ye 9 for 9 me pacho the miss the jaguar the two afternoon the time afternoon me like the master of my story na mapatikana majina ho kakra nti ya mapatikana na the girl figure kala like me city after na kakana ifin mu kakana na the thing me mani mu patikana ya ja egunu no like who hefa you could say the right side in the center the right side oh ko for dia eastern region Pacho you doc. Ina no na yenko. Kufudia de onko Agata market. Sciatica ye bi na de bonkai. Okay. Atenase bebre no ebutu pressure e my nerves no. Ye wo even condition bi wo ha ye friend no kada ikwana. With say wo tenase more na ache no. Wo sete the root nerves no so. So eno nso betimi am why they wo feel this kind of sensation now they wo fam no. Okay. Enti o ma ne na nyintiti awo e wo ya so ye. Onko Kufudia Agata market. Okay. Odua ye doctor penyi wo ho obehwe no pa ma na ho aton. Hello, the sciatica expert. Jemeso 21st clinic. 21st clinic. Me da se udin baby akasa free. The family share me kasa free takrade. Pacho ma yenti o. Me see na me ba be hu say program ne course na me yes me friend na maka me ka okaka. Pacho yeti wa. Ade bi omonsa na na misi me nan mu a etumi ba hye misisi etumi ba hye me nan wa so na etumi ba hye ba bia na mpese me hu say saa ye no so betumi ama saa de na ba na ya de sciatica na yeah okay doc Pacho na mpese me hu say no so bia na ma ho na mo ambetu Bacho wo ye diabetic ana but I say wo ye diabetic. Oh, why situation ya there? Daddy. Okay. Enti possible say sciatica ni bi na dey tete wo. Enti wo de takrade de obekọ if you kuma number 9. Na ya hwe why? Meni afiche ya meni ya amakwata kesa na mai na meni sa infection e bia. Enti bra so sciatica na bi na ha nerves inflammation. Enti wo de bra so ho na yenhwe why? E be hwe ama ho akora why? Okay, yeah, that's a so free. The sciatica expert, Jemeso 21st clinic. Hello. The sciatica expert, Jemeso 21st clinic. Hello. Show free for the and one yes, I'll be free so Miss Low. 21st clinic. That's only free for the and one I can some for phone in Hawaii. Okay. Show free machine and TV in Hawaii. Okay. Okay, so free him it for. What you say? Oh.
Me pa show Yakob overseas wo ben ho. Overseas. Ai. Ah. Ochina no pampa cho to America doctor Salifu ho na won show why. Matthew. Pa cho ye da se pa se wo frɛ ye da se. Ewusia Francesia na ye no wo mon komam se lines no ba ko fe na di dwuma mo fa nche ye. The sciatica expert. Hello me do for Tibenka. Because the sciatica expert no agye so 21st clinic. 21st clinic. Pacho my entie wa. Mato atanasia no nko na di ka de na ba na. Sciatica no. Doc, what's your atanasia nko na de ba na? Dabi enya atanasia nko a. Okay. So ye condition me friend degenerative. So degenerative any say wunyini a unipadua ni mu no the discs within odompe ni mu no ye will be gigre hihye mo friend cartilage. Etimi ye the ewewe. So enzo timi ekoka nerves no. Na dey say how ye dey aba. Enya atanasia nko even diabetes so timi affect your nerves because diabetes na nkasa ewe nerves and fibers dey free ho. Nti betimi ama wonya saa namnes na dey ewo ho. Ntinye atanasia nko na dey ba. Yeah, that's it. The sciatica expert. Me that's me do food baby akase free. Konongo mpacho ma yentio. Mpacho nase no hana mano ncheno na ate ewoso. Ewoso. Okay. What do you fear best me do for? 29. Started ye di best saying. As a week man. Wiki money. Doc. And I only say no poor circulation to me the sir. Poor circulation of blood. Yeah, of blood. It's me sir. Enti bibi say no say. But ye or church or sibia omoja no enti me near frusani ya. Enti me ba ne senti wo de fato so netie why. Enti obi wo ho a eto de bia nipadua no metimi yesa bye no atimi de eko ba se eba na eye cha eye se obema wona ye de ayi ntintia ewo ayaresa be nti obetima ba 21st clinic na ya ye nhwemu ahwe what the exactly cause of it na yeah, the sciatica expert ma meje me so 21st clinic 21st clinic pacho da se odin ba bia akasa free me pato ya family bring me to doma doma pacho ma yentio but me problem is me in some symptoms yeah I'm getting a bit to more than 10 15 20 but my second diabetes I take a kidney blood prostate is normal. The previous of 20 dapro. Wakwa prostate nso ahwe se emu wo de no maye bia bam ana kese aye kese. Because my kidney na normal. Blood na normal. Kosunya me enhwe. Eto de bia ye free condition diabetes insipidus. So eto de bia anti-diuretic hormone bibitimi ma ye de wodun so bebre. Ana say UTI. And the best way is say the uncle your branch na ben no na yenyin sunya na ben no doma sunya regional hospital first gate no hwe ni mu ha ba bi ATM afidie ni sin hwe ni mu ho pen na ye nhwe na we dia no den me pa cho the sciatica expert me da se udi baby akasa free Pastor Pale mame ya kasa free dan so man pa cho ma yentie wa mame ya me pato me who is 6 months ni me best is by me yes what will pain and I when you first time but when you first time and 6 months unya menstruate here but by back it and that the wako hospital kwa complain actually doctors no but that be okay doc you are no why doc bacho 6 months awo mu na tore bi etimi delay kakra so bi wa etimi delay bi kra de etimi di bi wo ho a 1 year especially say oh be ma na
ebia akra no ebema o breastfeeding or twinfo bibra etimi ma o menses ne delay kakra okay. So tibi wo ha na ehedanye problem ba say etokoso na still ma inti di be say na ema ya onto anamonko ya sabia ema say ebia etra bia be 8 months okay I say oko na ye further evaluation efe say nye fibroid pa dia o de omra dansuma de ben kaso bitima bana ya hwe ya de cry de ha no me pacho ye da say the sciatica expert 21st clinic me da say clinic mio makama okrajo ho me udin baby akasa free me pacho FM Emilia me kasa free kumase he fa me dofo me pacho kumase bremai pacho ma yenti o memi me pacho e wo ho na me video mu so makwan labs de yesi me moja na swate manu moja do different by so na me su bring me video mu sa shake na me na it okay kwa chombe se me busa doctor manu bremai o kumase bremai he ya doc di bremai de nka meka say mane ha no omra ehwana doctor isi me pacho ochina faka o de bremai de so wo mu wa kire ho a akwa tafo awura mu akosi ehwan amaye wa ne ye hwe wa e that's it pa now fresh 0540 311 na doctor no be kasa no akire okwan wonhu a why oba hakra mi am de obeko me da se me do for the sciatica expert hello Pachoti enka Hello. The sciatica expert. Hello. Pacho di baby akasa free. If I can, make you kapa. Enti afidie no. Chon ho free we TV ana radio no ho na yen kasa mfa phone nim. We got some malo no. Yen kwa me dofo. Me pacho me no 1 year near about 1 day. Pacho dani hu ye na ma phone nkwa wa no so menses be 1 year near my ye. Why FPB and family planning why be? That 1 day, never send back 5 days, but 5 days will be 1 day 10 days back. Why a family planning ana? If I told you, What did you be saying? if I told me what 35 years, Oh wa hefa if I told me what kaswa. if I told me, Pacho chanya me ya domo a ekobom road doctor ya wote so ya. Obekwa akoto wo no won hwe o ma me wa me sele if I told you, e da se pass of free. ebi ye And a doctor no ya na e de ben ya. ebi ye infection Okay. ebi nso so ye fibroid so Okay. fibroid timi yes anema no so aside that no easy oba no ansana even oba obetu kusua no ye woni ma bibria edikan happen wa adwene ni mu ansana wa ye de watu kusua so enti ebi wa hormonal imbalance so timi ye de yes anema nti de omra kaswa na ye hwese de city. Okay. hello, The sciatica expert. hello, Me pacho otienka. my boss, good evening. Good evening. Yanchia ye sciatica expert no aje so 21st clinic why? 25 clinic. Me da se udi baby akasa free. Efidie na ujina ho na mo aye twon ho ana se lo wane ma ye why? Clinic. That's all your family now, damn, because I feel Accra. Accra he fa. Because I feel that woman. Dan suma If I pacho because I am in Nasi Menasi Tawa, you know, minima the Esro na. Ona se no esro na. Because I see no. Ona munyo na se ona mu. That's I mean, Okay. Doctor bisa wasemo a. I see no. Ona ase ehwane ana ehwane. Osi ehwane. A pili. Oh, okay. Enti wo de dansoma de bra kaswa na ye hwese ni city why?
Patai. Ose ya braka so anyame ya domo ochine kono na ye nhwe why. The battery of my Yeah, that's a pass of frey ready show. Yo, yeah, fire last caller na ya sorry just so ye breno aye be. Catchre, the sciatica expert. Hello. The sciatica expert, you so 21st clinic. 21st clinic. Pacho me that's within baby akase free. Make a supplication. The battery. I'm 32 years. I'm Mexican, and baby. I shall see a breben I shall see intimi my ye no. I shall say there 4 months. Okay. Doc no kasawai. But your first part now men's never lasted for how many days? I shall say there 4 months. Ose first part never bad nothing. You did not say. First never na 5 days nature. And as you say, a macra. About 5 days. Enti TV ni nyasa e be delay en come of three brand na. Ebi o ha fibroid to me. O de mane ha bradome why? Can she de obendome bradome na ye nya scan na ye hwa de kro why? Ebusia ye de ni nyina besi ase nom no. Kwantintin bi akowie wo abobo anu nti no. Akonwa ye dodo de nti ye de besi ase nom doc. Wasem bi twa to hotel seconds bi na ye sorry adwaso a. Nti me de kakra meka ne se o ba ya so ye na no mba ya meka ene nso me sensi so bi na ye de oto aduro so for ebia a manta ana se ebia some days a mesre se twen ma emere nya de enso. Okay. So ho ye de oto ebia massage so a twen ma emere na ye de duration e de wato so nya de enso. Oh to de bia condition bi wo ho a enti se de ebia otiye wo ya no mpara na ye de na ekono to be the severity of condition inti ema na yaresa na eche kakra ansa na why de ho why de ato. So inti mesre se oba yaso na ye show se bia bosome ba kwa twen ma bosome nye de endru. Okay. Na obenya wa yaresa. That's it. Ebusia ye de see 21st clinic 15 branches ko so abotan so success FM nchen ho kosunyane regional hospital first gate no nchen ho na se ne hwe ne mo ho a bebia ATM afidie ni sinika so bom road ye wo ho sanso na takra de takwa dwabo so enkran ye sa wo tema community 1 ho obetime ehu yen ewo ho sanso ene kumase ehwa overseas alpha radio nchen ho boase council quarters ye miabia ne doso ya ende course no wa ha 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 311 Facebook phone nyina so yedam wase watchna 4 p.m. Jumedie repeat no ebetwa e was Sompa TV and Etara 1 TV ye frem o hene ire mame ekua yeboa esia mabronya ye sore so na wotwebo ya pe Victory Charismatic Chapel so for Penny Reverend Apostle Frank Osene dom ne beba na this is just a little thing in the sight of the Lord o how na ye de keto be onyame ani so mde dwumedie no abeso so do akopɛ sɛ ɔka asɛm bi na me pese nka mechia mebusuafo kakra ye brenda so we dey seconds mechia me maame ne me papa jabane ne yere me sanso chia ma so na natano ne yere mechia mo pa nso mo hwɛ me me da ma sese de bia nso mo ka me ho that's it yenso ye da se Miss Nelly who ye dean of students at Christian Service University. It's your birthday today radem koso ensure no anya wadom so ye cherish the cordial relationship one yen ewo onyankopon ma kwatenti ahoden ene apomuden ewom. We love you. God bless you so much. Abusia yakra mu nyina.